by'amakanya umuntu akazogana kumawuguma ameze nk'umururazi jewe nabona nako jewe nako nari muri korali nza kumva ilikakura mpaka zimwezi bukeye haje umugore acakuririza umugabo wiwe yari mu bindi byo kuvugisha aramutakambira ati umusavyi wawe ariwe mugabo wanje yarapfuye naturazi ko yuba umurahuka none utwishuza atagomba gutwara abahungu banje bombi ngo bagire abashumba biwe ese aramubaza ati none nogukorera iki nakubaza nicyo woba ufise imuhira nawe ati savye wawe naco mfise imuhira atari agakarabo k'udufuta twa elayo aramwishura genda urabe ivyo utira mu babanyi bawe biri gusa kandi ntugire bike ese winjire mu nzu uyugarane n'abana bawe ayo mavuta uyasuke kuri ibyo bintu byose ibyo cyose uko cyuzuye uraba ubitereka nuko avuye iyo ari abigenza kuba ariyugarana hamwe n'abana biwe bamuhereza ibyo bintu nawe abisuka nuko bimaze kuzura abarira umwana atima ikindi amwishyura ikindi gisigaye ako kanya amavuta akareka kwibutsa. Amen. Amen. Zimbabwira kumumuti Oya. 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 Wasatani bachingitwe barira. Yo. Amen.
Imani Kenya ndani mu biganza byacu by'Imana hari umugisha kandi umugisha wose niyuri hata Miyuri. haleluya Mungu ya leo kugira Maria hanyuma barinjira mu kintu umukobwa atatugenda soro mu gihugu cy'imitsitsi byari byarahase soro mu gihugu cy'imitsitsi hanyuma ariko barabitura urabona nk'ibitunoreka hanyuma bagize bityo baza mu mukozi w'Imana ngo hodi mama kira kure abicani mwarimu ntabibona mwarimu nawe yamaze gushika karibu kumeza ko karibu amudamu nawe ameze neza cyarabyumvoshe ukuri kugira umbwire mukungura ibijumbu by'ibitsitsi urakumbura ibijumbu by'ibitsitsi none mwarimu nawe yakumvise ko nakina n'inkumbura ibijumbu by'ibitsitsi batabara wahaje kubita yo Barakura!
hera amen mkorani nika asi ujani bitu ujani ni changu cha nito za hivi ndio bwana tena mkucheka Vamos para uma chave para começar a discutir. Porque não queria eu para manter. Vamos ir. Vamos tirar. Vamos pegar. Deixar. Vamos pegar. Bora para a realidade. Vamos ir. Bahia, Garanta. Imagina. Vou chamar de tirar. Ni kitu chenye chochote. Amen. Lakini nani kuna lakini haya tumekubalisha ni wapi? Amen. Kwa nini tunataka uingie kama kasi mutwe. Haleluya. Yangu ni hayo. Sisi tunataka amen. Amen. Alikuwa na watu wengi wale lakini nilikuwa mbora kumshei. Nani wewe mbana ni hapo. Hali ya kwa baba ni mwana kusikia. Alikuwa baba mleo. Hapo emishe mgoro. Nuipe kubalisi. Yapo kumbana na mumamui batana kutoka amaderekera katabacho batusimu umuntu w'amahanga umusatsi kwegera kwita makupe abagozi b'Imana amadaba bati bijya mu gitoki mujya batoki bijya nta bintu babasika bakasa cyane oya nahe ya asidi ni jorma ya makao ya mu yose umusatsi ate unaja katika ndio kuchiti nani zinasaidia baba amen amen hivyo utakuta kama kazi ndio wamu za saba ya kitu anabadi mtoto nyumbani alikuwa nyumbani Mungu za kujifunza Alakia nane ndio yakutizwa nicho kigongo na shikilia kama Mungu katumima na ninatifuti ngabile ya Mungu imuseke hali katumima anasaidia Mungu anasaidia ili sio mtamukuye ndio bole ushafu musi off mtamukuye ndio tabifuti ngabile ya Mungu yayifuta nilika Musume tuchatuta tutumuroti hali muroti tukagoyani hali ndatawaje tutakuwera fundi tutakura ibintu byari mu nzu yari muroti kinani hari abantu ataraba tuchaturajana na nyamuko tumima atakumforoma tuchaturajana dushikapire Mungu ndiye tuikurikije atakikikoja atakikuje ashikapire ashikia ahatitike yakumye kuriki biranga karenga biranga kandi umuntu yo gukora achaguma kunaka kijatubiki hivi Mungu atakuba yamukoze Imana tukuba umizira cya Yesu kuziko hano hara mashika kucyaro cyane ikatubiba Mungu cyaba turasubiza dusanga hari ibikoro iki moyo ikimonyo kirimo imonyo miliyoni 10 imonyo kera kusabira sandara turokora kwa tutujana hano twavuga tutachirosha ngomwizira kaje ngomamaralia hadi yetele kabla yinjira tutubura ya kara nacho bidatera byo kushika akakara kali ni mtu
by'intete. Intete zo ku isi zose zareka ziravumira nizo ziri muri Nyagakoro. Agutoreye imbuto aho uriko uratera agatoramo intete agashyira muri Nyagakoro usubira wewe gusubira kubona umwimbu wawe. Acaja kubona impano mbabara biga acatukurayo ibaro y'impunzi z'igisoda. Igisoda cyo kuva ku musoda yatangiye kubaho mu Burundi usanga byose cyacura kimanura kigishira hasi baguciriye umutwe w'impunzi bagashyira muri nyama barashyira impunzi bakayishyira muri terminal agasigara n'ibiraka iyo wakuta musubire kuri cyacura bari ahantu hari igiti cy'umugongo n'isundi babara atahava y'urunyoni kandi wirako mucagura guruka cyacura yegeranya byayo kuko icyo gihe twaje tutegeranya tukazikorera mu mufu karigara kuri tugira ku ishenyo hariya isoko. Amen. Abaraso sani mu kirimbo rero ni mu kirimbo shitseyo nawe kozi w'Imana baramurungitse gukorera ku Ruyange hanyuma shikimbo sanga baramutarasifuye kuruze kwigisha kubwiriza bahanye gutegura umukobwa w'urusekera Imana ikimubwira ngo genda umubwire naturi ku musenyi kiganire muri paseri yayimuriye muri we. Haleluya. Amen. Abatena babiri abanyamahanga babiri bari amen. Ayimana yakwatira ibyo ujana cyasikara hoje kecha cyacyo. Haleluya. Nari kuba musengeri aba pasitori kama ari muzigaragara ne cyane wewe pasitori ndera mutura. Amen. Rero ibyo banga cyane cyane unyiro nabifukuri bifukuri yahe fashi kisigo rero yakibanza ni wewe wibi bitunguru cyangwa musirikira cyo kunahanga Haleluya. Umuntu yagiye kwiba bikapa papa yari umuntu yafashe itongo rya papa rya seri acakira ibiti by'imikato nibyo byatujya tubuka acaragura amaparaseri y'ibitunguru aragura mu cy'ibitoki aragura n'imikaka acazana abagore nawe w'umunani aba bagore apfa nkiri muto abasigiye n'abana bakiri bato bato nari ntangiye kuronka amahera jewe candarira abo bana ndabarira mu magorwa adasanzwe. Umugore kumwe yasize gupfana sijya mu mpamba ndabatewe nabi ukere nta n'iki yari bwawe. Haleluya. Amarero cyatapira ntabura ko yibabasha rero ujya kwiga mu isoko ijya y'ibicuruzwa ijya bacu ntibari bwanyubake kwiba kugira ngo nze ndongere umugwi w'ababandi tujye kubomora kugira kwa mukapapa kuko urumva byose yari azanye kuwo mukapapa nze nzana ababandi b'abakatari n'abamwe arukondo rero kijya ku isoko muri piri ijya soko rya kubaka hariya kigiti cyandika ndiri mikati hari mikati y'amapekope yagiye hari utuntu baricuza ko bagenda basukuma udupesiposi cyane mikati umunani cyane n'amafanta 10 cyane neke tuja ahantu dushaka rero ubundi nite amafanta turahura turatugirana yo maramubonya bamusuka utatuliruka kumaka anguma imituka tunahuri nibabaka
murango abana bakura kuri makaramba acarajana kigose yakutungukana niso ntabwo byose birakiriba nicyo kimenyetso n'Imana bikira aratungukana n'indi gisuma cy'ibikate n'indi gisuma haleluya ndanezerwa iyo niko ndarengana umusenyi niko ndarengana ku Mana niko ndarengana ku Cibitoke cya Rugogo niko ndarengana mu Kajaga niko ndarengana ku Cibitoke ndengana kuraba abantu bagenda baravuga ati muze kumesengera ngo tumesengera umwana wacu karibu cyane ko ne kwishija kwitanga kare rero kwigira kwitanga neza bye kasa cyane cyane munsi y'igiti ajya kuri pole nicaye munsi y'igiti abona umwana arahaje ngira ngo giswaye ibiti urabona isa uretse mukajya cyane mukajya achalicha achalicha ama kujara kile kwa amen achalicha bicha ya ambi ya timu kwa kwa ande unaona shaka kwa anazo tarafasha ade mshoferi kali mkono kazozi ija nikamwona twa na ndono nuka atule kwa mumati mkao ija pana kimoteli kubadilisha ngafa acharanga kazi kutanda ndodesha roho mtondo zungurukana nani mukaba hatiji ambira ngo bafite kubandi ni sawa nanje nagendesha kimubandi ati ndafisa abantu muri Kongo naho muyenzi yigere tuvuga umunsi sinaho muyenzi birariraho hajya hari radio y'Uburundi hajya inzari hari yaradiyo yindi ntazindi nzari izindi nzari zo hajya muri legende zo hajya amazi yacururira vuye muri Tanganyika bayarunda mu gisagara turagenda hari handi tutera hora kiri umupira hari amashanga gusa tushaka ubwato hajya nyene tushaka rero hajya tuduga mu ishamba cyangwa ngo wera gusiza umuti n'ikiboko gishobora kuba ikiboko mu ijoro ugiciye ko naco gisaciruka tukabicheka uko bilete amatu imitutuki tinuze tamarere kipotura ngo wera gusiza umuti bisanga kandi mu muti ngo cyasida nakaze kukandika turagenda Shikamusi y'ibiti by'imyembe bifusibishabi bimeze gutya uriyeko ushira ukuguru ngaha ukundi ngaha ukiryamika umutwe mu mashami kamera gitanga nawe cyaca hejuru ku giti cyo hejuru naje cyandajyana kazarama opetinde uziyanguke ntaje cyarahiye nisidaruka turanye ni masache n'ibishuka bivuye kwiba bikisaka cyose niho byarukiye niho byagarukiye ukere turamanuka tuja dusubira ahantu achaza gusoma mu yezi nanjye sigara kuri bwabwa acharaza yasu n'ikiteke kuturanya achahaje mu bandi yaba hafi yo guhira yaranzi mugabo sinanyenzi ko ari ubandi iyo kuye umutoto wa matembe ukwapa mungiri muna mali baba yake yuko nani wamubanda atazunguka pahali acha hivi uko hivi bana wake Mungu bana bariuka changamene kwa je kuligira papa nawe yaraka kashi nengera sinzire cyane kaka ndavugira mu mazi yari yarambye ati ubwato uko mu basatani haba hari ikintu cyitwa umukuba cyari gitumye kimeze nk'umuya yani itera kitumye ubwato bushinga hariya igihinde kitana kije kureka kira guca uba bikira guca mugabo bakita amazi acaca kukifa nagenda cyanda mutaha cyanja kumuje cyanja kristali lefuye hari umusukuru bagaza yari kwaragirisha umusukuru w'abakozi cyanja kutsaka kana ariko karagirisha yo gikiye inanga y'ushikari ajya muri pese naga undi kibanda
jali faranga adami faranga chaduni yakacheni ni mbuyenzi na haya msi ikambi yaje mbaka niko mutini mama yaba hanu kuchutu hanu mukati ni hanu mtakundura chanda manu kana yakacheni Leo mama yako kupelea kubuta. Nakajina bana chizi. Awasi kana kama nakachini na bali bali kama ni chizi, ndio anataka kama ni chizi. Mwana ndio yeye. Ni mtu kama shaka hapo. Hata chizi ndio anafanya. Misuli chila jeni na cheni tama yakachika bana kaza. Wakachika na chile kana kama kuja kashora kama chizi kama ali. Ndio sasa kwa hiyo chizi ndio ndio mbali. Chanjani vitamu muri project tutakuteni tije kujama tunozi ati bakuri bataza tunamuti amuyeri muri bitundu mwiso kipara kaza tugere twe n'ibintu tubirana tubishora mu kazi n'ukore ari mu gene byo musume arara unatuye kwa kusha ari mu nani bitundu kumusi na mufasha ngozo chani ichini wachofu kutenda mshikae no kumusi na mufasha na chani tumbali na chenda na chenda kitika kwa yeye na wewe je amen ani kumusi wewe para mtu anatujiba hari kumwe wachata kugusi naje chita kutiba leo abandi bari kusema ijya mishenje hariya bashenje abapagani zimishenje baba umuhimbi asenga kuwe atashobora gusenga kuyiwe amareka kuziba kuwe mama alikuwa anachumba chinachomoka ayo mama yao atujira mama mtu tutuiba mara tutatoya muka bayo tulia twai kwaje biba tutoya mu aya just nje kombe ile dada ni mtumbu nani chapo nyingine teche hiki kuruswa na katateo kama mikono kwa data watu ya kuroti ile rangi kitemsha mikono mikono ya meze kitu umurota chini mje kwa chini mjuu mukalecha zirukare kumusozi yeyo antwadi bakutiko tulengera kumugura tutahita mugombe zirukare kubatumba ndabona nachota chakisa kuti muhimbi nenya manyenye naho chitogura n'kimwene kaka cyane bitose naho ntabafasha niwe jini gitoro amishenge abantu batatanga kigira cyo barabaza tuo kufanya sana fakuri ndio kabisa hata kwa jana hapa leo takimbunda ni muhamuka kunya joro na muhamuka fuku na wala ni mkabio kutoka hali yetu nande na msoro ndio mara yetu ko ni yeta na mwe shi ko wapi ni kitu rero nimugenda tugenda kukatiyenda cyane kafukurutu bamugabo nabashaka igiti cy'umwumvu tugira dashimye myagiti cy'umwumvu rutekembeshe kirahatse ngira wa muntu bahora ku pasi miliyoni naraye katswe mu urumene ni naraye katswe wa muntu ngo maje we kubega nabarani ngo hanyuma rero sha bitanda mu bana ngicandiyo nataka tukari ngo wera
kubyumva none kitumusire cyane tukamusozi nege simana mtuba dufite nange rero kugira ngo ndaza amakarate yo narakubise kamera